Ole, tuna kan video react tura request kadon nem pol takchu ani ome Maraland Rock Society Guitarist United tinia haron upload tu pohi Maraland Rock Society MRS tian ya in lo subscribe chau doni ang poni se in ngai thatiang jailer mruata ania tuna kan thlir zo tak chia kha athiam vio mai a guitar tonal boxia akutla ka final boxia tin tremolo poron mangze boka tremolo kan ti hilo la shelo kanam takin hei tilai a guitar waya thir kan ti medon me tinge ka soyang kan hre thiam na turin miron wai thla hi an koi kule mo an ti kawe mo khan a string si amarin aron dula chu chuan arinal takaron siam tree na ni chumo to na ne latin an music team prim mai han rock lu to kan lem lo boka an to na nal khop mai tin music po melody a thavio doni na riat Katie Enoch Night of Fate tinia hey reaction ania kalau ti top zeu ni poi melo sathiam tawula chanchu ka hriat chualai ka soilo chuan tuna po khanin ka ngai thla chuak dewa ma se ka soi tur kha ka thehil deuh tlat mai chu wang chuanin soi tur kalau hriat chualai mo an performance zira soi tur ka nei ni chuan kalau ti top to tura ngai o Katie Enoch Night of Fate mo ani hi chuanin an backing track hi chu duai chu na muang deuh ti chu karinga san chu an ran don vel khan off bit deuh lek khanin aron retrina chu ani ki chuan muang ati deuh chu karinga ni ma se aton engkim chu anal khop mai ani poke
Phoenix no ro ti mo ani po guitar hi chord ti nia chord hi thil ka hrechuak le jok peka chord ti hianin buma ka sizing view mai buma hi bumarang guitarist hi ani na aron soi pakhat kalo na ti sa chu guitarist te hianin diktak chuanin gear a hen kan kalral lutu ka chu wang chuanin guitar man tlom le a brand changkang ni kherlo po hen nal dewina play theini ti en tira du wang khan ani po hen chord kha aron manga khami enge a instrumental nanung ber nit langai lo ti nge monica khata po khanin a channel a han lo ven ula chord nge hi manga ani hianin PSR mangda sa chu kan lo soi ver shim ni chung poni se Phoenix hi tonaron dang lambi khop maya chorus ri de ulek lekin aron ri boka ani po hianin video masaka soi deu economic picking pokaron mang pokamo tu na khan lo en ula akut ke Ruben chai Holy Grail ron langa ani chu tlebina guitar ri aron durit deulaka arit ka time ka soi thiam dan ani chu midang kha ari atliang overdrive chu tlem chu ma se aron tliang nal thina maro chu ni hi chu ron du thik deulak bika ma se aron per lu dan anal khop mai le Ruben a hianin a background a aron nge arpeggios aron play ka khanin music kha midang ai khanin aron chei dang lam de olek tani chu omje chu a backing track ba ka khanin aron fill ti na hani do ber mai chu khami Victorana a produce Anthem of the Hills a po khan kan lo chik chuan guitarist rang te Eric a po khan tin ka ria tin lo male ZTP te po khanin an ti bokin ka ria an mani backing track ka khan engemo plucking nzeu te po khanon nei bokani chu khate no le khan ani hianin a backing track ka khan ti me tiang a background a khanin arpeggios aron play ani arpeggios kan ti hi chuanin note ran kwal neu angkha ani meng chu
background aron rig deuh neu chu mo chu arpeggios ka ti chu ni ta ni kan ngai thla chiang le lok o ka ti lai ka not thi han ti tur chu ni chia si lo ma se engi mo lai dik lo deuh hlek chu min ka hre ma se ka beng dik lo jok te pon nge anal khop mai hei bkt suzerain ti ni ani po hi boss amp nen ronin lana per moi khop mai ani po ki ma ka swing deuh tho khan guitar tone ron nal emema tin guitar po ron fai tha ari po ma se kami an main baran lu alu che khanin bit dik lo deuh lek kha aron omin ka hria note ron ri dik lo deuh lek te meng arik hun turang aron ri lo deuh lek kha oma chu ti lai chauh vel chu mo và khăm om lo thine minute riat lai ni ma se khăm lo do in ke ani a to bera me po nai no ro ti hi aron per thakop me epiphone
guitar ron manga ton poron nal an toni nal do tlang pui tu na mi ho hi han soisel em tur kan nei lawa tin lo soisel tur po kan i che lawa ti me tiang thiam tak tak ve kan nia soile soinu lar si lo ma se thiam in phum ru hin nova han tam o ti min ngai tu tira thil pakhat ka soidu chu an baking track hi hei a hian han rang deuh lek phasing chonin an potential hi ron lang thale zolangem aron digle zolangem ti chu kangai to deuh lek a chan chu guitarist trend khat kha off beat deuh lek a han kal deuh lek lek han ran do na ma se a tempo lo muang deuh si tiang chi te kha om deuh nin ka hria engpo ni se a vai pum pui thu chuan an thiam an nal an pernal tlang pui an thiam lom khop mai chu kan comment thei tok ni ta sela heti ang guitar collaboration hi han om fo ta sela a thaveu matin guitar cholo bassist te po drummer te keyboardist te po aniang chu music hi thei pato pin kan rama hian promote in tum tiang sports chu kan sarkarin an promote thatok to a tok to ti chu om thei lawanga ma se thei pato pin chanan la ni kan state sarkar te po ma se music industry a hianin sarkar malak na soi tur hi lawang khop maya heti zonga te po hianin kanin lung rol tlana tran kan lak te po hi a thaveu ome engponi se khati zong khatun tum video chu ni phot ro se